Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haagam Islam, murah-murahan yan na kamutimutundan pakarajaan na to ini. Damikian day sab mga sila simusugpat day nga mga kapanyapan lang ta may nang sabab sin maaunin parsugpatan sin kita niyo day hambuk pambuk sibu day kaunan niya relom sin hula na to. Iwan na si mga sila yad tuwag wa hula. Na murah-murahan papagbarakatun kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu rihil niya kato. Sarta mahinang natu puunan haadlaw gana insyaallah ta'ala. Manjari in waktu ini bang mapamuhun waktu sin guru natu amin kaput suara sumagawa in siya biya mga namaid pasal aun biya nagkagunahan kaniya. Sabihan to in ako magsumpiang sin parsukuan niya waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in maudu na to waktu ini mahalga dahil mga mahalga mapatut hatihon sinabuk pahambuk dahil kato taniyo karena in pengajian na to waktu ini amo na in kiyawa na to dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nisa ayat 2. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. In ayat ini hambuk deng mga piangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya in tungod pa paghula-hula. Pagyanon paghula-hula paghambuok sin usog iban sin babae. Laong simbahasa riha hula na to ini, luwal na to ini, amulong nim pag-ianon paglaki bini. Sinusog, iban sin babae, aaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in ini, misan na to pagbalik-balikan, kahunahan na to tuod, sabab karna in mga pakarajaan ini, biya lupa dagbos, in aturan nagkahinang
biya sa pantun sa mata-mata kita na to maubah in hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod perkala ini ang paintungod sin pagtiaon haagama Islam ibadat sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala karena piyang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin damikian da isab pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamil biyayta sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. In pagtiaon atau paghambok sinusog iban babae haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hasunnat kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahisiyo-siyo lang niya in amoy indi himinang sin sunnat ko bukon siya daing hatumpukan ko bukon siya ring kako. At in sa kaula-ula in siya nakawa daing halikusan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalabi-labi na tuod bang ing kakahinang sing kita nakapuklas daing aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin jima jatuh halaw man na to bihaon ini magsusung in waktu magtataod in biya mga ini kakahinang si manusia hilamud doon haparkala yan amin bukod na lamud ha aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yato hangkan na to ini pangbalik-balikan hasupaya do kailo misan da kuman hambuk parwa to tao atau dua family atau hambuk family makaagad makatayma alhamdulillah magsuko na kami pa Allah subhanahu wa ta'ala habihad to. Sabab ya lupa aragbos magsusong intahon biya luparagbos magsusong isabing kajarianan si manusia. Tungod perkala ini. Karena hapangatod sinsara biya na sinamin ayat na sabot tayo ni biya ta kato doon hay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala na alawng niya pag-asawa kamu sin babae amuyin kabayaan niyo. Pag yanun doon hao namin mga kababaihan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta biyayta doon haon bang mag-itong tiyagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring harwa matna dua wasulas tu waruba upat tiyagnaan in itungan daing harwa pag ubos tu ubos upat na mga kaibanan mianahan nila pa haamuin pagmaanan nila sing kabayaan nila impagyanon long niya ini mas na dua ruah insulas tutu inruba upat-upat nahakan naon deng ha mga tumpukan nagdaraawa sila Muslim sa sumakawa in pag-asawa nila makaabot siya hangpo tagwalo. Sabab long nin itungan biyata sing Quran na dua ruwa upat tutu unum hangpo na upat-upat walo hangpo tagwalo bihad to. Sumakawa inyad to jiyari sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila maka dasing kaadilan amun hiyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala hasara niya. Karena doon ha amin sumuno kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabtangan niyaon puasin upat Paraman sin Allah Ta'ala, fa'in khiftum. Nabunal tod, bang kamu, laung niya, di makapaadil, hati niya in kamukaan ni, wat di kamu makapaadil,
alla ta'dilu pawahida. Marayaw na inhambuk da sadya. Daing sindua bangway kaadilan. Nabiya din na bang hinangun patu, wayron da kaadilan, labi luwa na tuod bang upat, ubos wayron kaadilan, ampaing kamatauran si mag-aasawa, tabiya da kuman, way tuod kaadilan. Sabab di nila hipagbutang in aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila magbaya sing kabayaan nila. Way kaadilan doon ha mga kababaihan. Bihan yan. In mag-aasawa ruwa, mag-aasawa tu, mag-aasawa upat, naing kamatauran way tuod kaadilan. Sabab in pag-asawa ruwa aun hukuman sara, in pag-asawa tu aun hukuman sara, in pag-asawa upat aun hukuman sara, sampay pahambuok da aun hukuman sara, mataod manusia nag-aasawa hambuok da sa di makapaadil. Mataod nag-aasawa hambuok da sa di makapaadil. Biadiin na bang gumanap pahinangundua. Misan in hambuok di na makapaadil. Unin pagyanon adil doonhan. In pagyanon kaadilan haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hikarihil mo ing kapatut sin asawa mo. Dain doon kay mo. Damikian hikapalatun mo haasawa mo ing kaadilan mo rin kaniya. Nain mga ini, kamaw mo handi magkahinang, sin maglaki bini, laong simbahasa tari, hahulatain. Pagtiyaon laong sin kita, paghula-hula laong sin mga kaibanan, naim mga inikatan subay ini, pagbulirayahan, sinambuk-pambuk din kato taniyo, paamo ngun in pakaradyaan ini, sabab ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang biyaitaan kita bat ibadat, impuunan aturan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Di matag ibadat, bang manusia in naghinang singkatan naman niya. Subay sadya in puunan din ha Tuhan Rabbul Alamin, amuin dia sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pawang sa manusia, ipasampay, uwos piyag ang gautaan si manusia. Amo yan, mga katautay manguran na akam na Islam. Naaon din ha mga magbibisara, intungod paparkala, pag-asawa mataod, inihambuok long taring ha mga kakuyakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya makaamu haaturan sara, makaagad haaturan sara. Sabab na ini dahil ha mga piyangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impag-asawa mataod. Hati niya hikmat doon haon, uno'y maksud. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, tajawwajul waludal walud. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Pag-asawa kamu laong niya, sin babai baing lasahun. Iran pati anak. Hati niya magpataod anak. Imaksud. Mahita. Sabab long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sabab long niya, hipagbansag ta kamong ha mga umat na kaunaring kako, haadlaw kiyamat. Hati niya, hipagbansag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga umat niya mataod asawa, ha mga sila nakapaadil haturan sara sin Tuhan Rabbul Alamin. Sa sumagawa, bang in pag-asawa ka na mahinang sabab sin kapagpulak kanat, di maaon in pagkasila sa roon, hangkan nabiyita doon muna al-wadud. Amin pati lasah. Malasaha ba na? Malasaha mga kaanakan,
malasa hasara muna sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yaon in lasa kugkuyang laong ta mag-ipat harana in babay mag-ipat ha anak wayroon pagsumlot inyaon katan diaraing kasabar haaturan sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo natin mga babae pilihan sa rayaw-rayaw babae. Amin kakukuyagan sin mga kabanahan nila. Amo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sa rayaw-rayaw babae. Amo in bang manaw in bana niya na iya ayupot niya in kawajiban niya roon hawais niya in katan kawajiban kaniya iya ayupot niya marayaw biubutang niya roon haamin bubutangan niya sarta iniway roon pasurun niya palawm simbay niya bang wala doon imbana niya sarta insiya yaon bang makaratong imbana niya magtuy pag-atod simbana kaniya doon hayan amuin surun magtuysin kuyag in pangatayan magkakita asawanin. Hati niya bukun in hibak niya magtubihan maaslom in pamayhuan sa sumakawa iwan uyum katawa amin wayroon kakitaan mo roon biya mga kasusahan buat malengkan kakuyakan sadya sa mayta pagdatong simbana magtuy bako nimbana bihan harap madtupa inilawang madtubihan sa taiban pag-uyom katawa diarahan sinini sinilasbihan isulog pasiki pag-ubos yaon kataan pagantian in tamungon amin nagdarasin hulas daing hapanawan gantian sin tamungon bago bihad to im mga babae sarta doon haon palingkuro nimbana day yaon tawakon na lang nyarang karinakaw magsaw-saw kita bihan kumaon. Nabihan im mga babae pilihan. Naamo yan to naman jari im mga ini kakunahan taingaton hatihon marayaw sabab in pakaradyaan paghula-hula bukon isa biya mga maluhay. Karena may tabukon maluhay sabab muna inusog ada kala bukon sibu impag-ipat iban sin babae. Manjari maghambuk man sila duga ingin dahanan sinusog duga ingin dahanan sin babae. Nahasabab yan kakunahan sila magpaamo sin hinang nila doon karwarwa amin magtulong tabang magpaamo sin paghula-hula halawm sinbay nila. Bihan ha supaya amin mahinang launta biya mga sisinguran sin amin sama sibu nila doon ha lawman sin ini pamaybay nila sampay gumawa palawm sin kauman amin mahinang sasagdahon pakarayawan si mga tao at niya sasangliton pakarayawan sabab sin amuin dayaw sin ini pangaddatan miya makadaturan sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamad to. Naman jari dahin ha mga pagpaibog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya biyay ta doon hay ni bukon ingkatan makakaos sa sumagawa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta tiyawag in mga lungbo bako in mga kabataan lang ta kausugan bang sumangput na impangumulan nila biyayta doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ya ma'syara syabab ya kamu mga lungbo bako man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Na bangaon nagaos niyo hipag-asawa aon na biya mga
ini doon hayan kaingatan niyo hinang mahinang sabab hipagkabuhianan niyo na pag-asawa na kamo. Pag-asawa na kamo. Falyatajawwaj. Wa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Sabab laung niya in pag-asawa doon na yan hikaparihara kaniyo. Daing haamuin umatud kamu pa mga kababaihan ini kaharam niyo. Amin bukun halal kaniyo. Bihan. Hati niya mapariharain pag-atod, pag-ibog-ibog, sinusog, hababai, pang siyaon na asawa niya. Bihad to yan yung panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta maparihara along niya in aurat niyo. Hati niya rin kamu makahinang sin haram. Amo ang tim panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na banglaw niya, batin kamu rin makagaos na mareo kamu magpuasa. Hati niya yung pagpuasa ini makapupo sin nafsu. Bihan. Amo adto impang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mga katotay mangura na kama Islam, aamin kiadjakahan sin kami ha mga long tam iabot na mga katluan tahun pabihaon sampay palabi katluan tahun ingkahalan sin pagtiaon sin nakaunad to lando biya masannang agon-agon in mga tao biya mga makuyag na sila matuk pa amin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa biya aon hadjakimwa bago parkala bihan jimatu napulak kanatin manusia naroonhan sambil simparkala aturan simpagtiaon napulak kanat day sabi manusia sampay na pa waktu ini biya luparagbos, mabugat, biya mga hatulon, pakugdanon, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bangkaw magpatuntum biya luparagbos, mangi ng pangatod, kay mubihan ng mubaitaan, basahan sin Quran, basahan sin hadis, na biya luparagbos, na timigidlom impamayhuan, si mga tao amuin, mabaya, magpaamo sin hinang nila katanaman nila. Labi-labi na tuod, paningod-singod na mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sim mga sila karukanan sintuhan na to Rabbul Alamin. Amuan ninyo madyato, nasa babi ni in kami daran namu ukayon in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaluramayan ando kaylo, bisan na kumandua patu, dahil nga mga family makatayma, yadti pagsusukor na pa Allah subhanahu wa ta'ala bang aon long ta malapas dahil nga mga kalaungan sabab bang indagan simpagtiaon bihaon di siya mapinda masibasibihan dahil dagan niya na ando kaylo na kana naman na si Mano siya yung pagsusud nila hadlaw kana. Naman jari in mga ini labi-labi na to na paghinang sabab in kamaksuran beta doon haon sintuhan na to Rabbul Alamin iban na simpabho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hikmat kawaon doon hapagtiaon muna piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpataod sin manusia amin tumutog doon in amin dagan sin pagpataod sin manusia hangkan na ini beta doon haon manjariin usog, manjari umasawa siya sambil abutan pa upat sadya. Di manjarian tumakaliuring nga upat. Manjari raisab doon hayaon lang ta, bangsaw pa ma, iniaapas niya karna simpagpataod. But, aon dahil nga mga asawa niya, di na makaanak. Hati niya mga ini
timubtob na hati ko imbiya mga sukuran sin suko niya yaon. Manjariyad tulong ta in siya butasan, umasawa na isabsin amuin, inihikaupat, hikajukupupat, sa sumagawa in kabiyaksahan. Daing hajaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil aun pa sampay pa waktu na to ini, bihayaon, in mga kababaihan, misan kabutasan na simbanan nila, iya ayupot damarayaw mayta, sabab yadto in asawa nila yadto nag-ipat sin anak niya. Yaon dain laung ta paggasto biya dasin ini amura kumanlong tari nakanganan batin sila nagtitiyaon sabab sin naon ng pagbutas sa impagtulong tawang in pagkasipaglasa yaon dabihan halom sin pamaybay sin mga sila. Biya na sin mga Arab sampay pabihaon waktu bihan mga mag-aasawa, biya mga hula Saudi Arabia yaon, na mga sila amin ini nag-aasawa, mataod, naubos nila yung tuwi ang mga palakan na lang sin bahasa Arab daysab, in asawa nila, bihan bay, ubos doon, ang pahibutang doon bay amin, bubutangan niyaon, nasal taing kakukunahan katantan yadtura, biya da sinamuin niya halauman niya in pag-ayupot, pagdihil sin kakukunahan sin mga silabihan. Inyan di madyato ha mga hula Arab. Wallahu alam di hula na to. Sabab na in pag-asawa, haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, in maksud doon katahan pag-ibadat. Labi-labi na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga katautay manghura, nakama-Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnan asawa niya, nakalaway na nakaruwa naghula. Panagnaan ba na sin Khadija, taga anak siya hambu. Nakabanahi karuwa, nakabakday sa anak habu. Pag-ubos ang panakapagtiyaw ni ban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikatunan niya ba na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos kataan sin anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing kan Khadija katan. Mapuas daing hayad to in mga kaasawaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuok da in budyang. In kamatauran dunhan baluh in asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahita sabab pagparuli sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na in mga sila mataud anak, biya na kan Salama, biya na muin ini ipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga ini. Nabihad tuin pag-asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya, bihad to sila. Bukun biya sindikato lang ta na impag-asawahon sindikato, di mag-asawa sin balo, sin bituanan. In sila mag-asawa sin amin budyang bihad tuin ini pag-asawa sindikato. Tampain sila maksud pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Karena in mangipatikaw ha tay manghud mo ha agama Islam sarta doon haon amuin hasupaya wayroon na lang ta pag ini hali sin uno-uno pakaradyaan amuin asawahon na yung babae yaon sarta yaon na halom simbay niya. Bukum biya si magipat kaulong ta tao amin aon paroon kaharam ha antara mo iban siya. Dukaing parkala. Iban sin halal na kay mo bihan. Makatabang kau magayupot ha amin anak niya karena wayroon na roon yung banan niya. Hamuk ibadat sa lago-lago. Bihan yan. Labi-labi na tuod na bang mapatayin in banabihan aon pabat anak sibi-sibi na yung bata-bata ito anak yatim na inyan katanta biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in imipat sin anak yatim biyaita sin Rasulullah bihana kulong na iban siya hati niya biya lang niya sin tudlo iban sin laso yaon dito hadlaw akhirat lundang panon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil aong pahadis niya, biyay takatutan niyo, sumapo sadya sin amin anak yatim,
bihan, karena sin ulung niya, biya mga sumapo siya sin uyaw, dihilan siya, gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kasanangan hadlaw akhirat. Katoy kuno yan, ing kalangguan niya. Nabihad to. Na, higaruan niya, amuyin langta, in pagtiaon, mahinang sabab sin uno-uno na, kakukunhan sin usog deng ha babae, kakukunhan sin babae ring ha usog, na maunahan antara nila ruwa. Damikyan, dumakan na rin doon hayaunin, amuyin pag-ayad sin dua, hatungod sin parkala, amuyin paghula-hula, bihan pagparayaw sin paghula-hula nila. Yung pagtulong tabang nila, yung pagkasilasan nila, sampay marana pa mga kaanakan nila. Bihan yan. Naamoy yan to. Na, sumuno, mga katotay manghuran na kama Islam. Ini kaluhati kuri na maabutin bisarahon na to balik sumuno, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab parakanon na to na in program ta ini, sampay na to matangbos in amin hukuman sa rahatungod simpagulawla. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, pagkakyatag ng tanabihayaon, na habalik yan to, in bisarahon ta tungod pa amin rukun simpagtiyaon. Sabab mataod-tuod doon ni, di tuod magkaayupot marayaw in tungod parukun simpagtiyaon. Pagkakitaan ta, in pagtiyaon, lawi-lawi na, hahotel, biya madtuway ron halga kanila in aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya way ron halga. Nabiha. At awalong tabi, ilonghi, ampun yaon, dahon naman to pamahirad-dakat yan to, in pagtiyaon, naman jari biya luparagbos, paglami-lami, wala nila kiyahatihan marayaw in ini ibadat. Amal sa lago-lago bang mo iyaka din kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo iyaka din kabayaan mo tuan, nalupasing katan. In pag-uyom katawasing kita si musulang patuhan Rabbul Alamin, biya mo sing giura-gurain Allah subhanahu wa ta'ala. Biya mo sin iudyo-udyoin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din na baha, inhibalik ka to sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo hindi mo halgaan in aturan sara niya. Sin hangkan mahalal indua nagtiyaon niya on pasal sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawtay manguran, na insyaallah subhanahu wa ta'ala habalik na to, pagbak na to balik, na yung pagbisaran na to tungod pa amin arkanun nikah. Hati niya karukun-rukunan sin pagtiyaon, hasupaya mahalal indua naglakiwini at tawadua amin usugiban babae ini nagtiyaon niyaon. Subay na to pakugdanon inaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang paisab kita makakugdan madto pa amin sa rayaw-rayaw datunganan sing kita rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na miabot na in waktu na to habihayaon, manghumbay dako kaniukatan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.